Mohi e motle wa lenaneo la Sesotho Sermons and Programs o amohelehile he hape sabateng sena se molemo, sabateng se halelang, sabateng sa Morena Modimo ya nang le wena letsatsing lena, ya tla o tsamaisetsa tshebeletso ya letsatsi. Ke wa hao wa ka mehla, ke Thapelo a Letete, ke Letete la Mohale. Pela ka mona ke na le moruti wa rona, moruti wa ka ha ele hantle hona nna mona moo ke leng hona teng, ntate moruti Martin Mohano. Ntate moruti a ko ba o tle ka madume babohi ba hao. E re ke dumediseng setjhaba sa Modimo le ka jeno ka tlasa lebitso la Morena rona Jesu Kriste. Re leboga Modimo ga re bolokile gore re ka ngwatlhelana dijo tsa lehodimo. Ke a leboga. Amen, amen. Ha ntate moruti a se a tshilo jwalo, e re ke tle ke o hopotse he mohi e motle wa Sesotho Sermons and Programs hore re otla ka mahlakore a mabedi, re otla ka YouTube, re otla ka Facebook, ke choose my ikgethela. Mme ke o kgothaletse he hore ha re le mothating ona, o ke o nke nako o nke link eo ya hao ya moo o shebeletseng o le ka ona ka teng, o romelle metswalle ya hao, bakereki mmoho le wena, basebetsi mmoho le wena, bana beno, bana ba hao, o ba romelle he ba tle ske ba fetwa ke ditaba tse monate tsena tse tlang ka molomo wa ntate moruti Mohano. Sehloho seo moruti a mphileng sona letsatsing lena se re fela yang ka lefatshe lohle le rute ditjhaba tsohle, yang ka lefatshe le rute ditjhaba tsohle. So ntso utlwa hore ke sehloho se monate se nonneng seno, o tlo ska wa panya he mohi e motle wa qetella o fetuwe. Haeba o na le dipotso, o na le dikopo tsa thapelo kapa o na le ditlatsetso molaetseng ona o moruti a tlang ho re fa ona letsatsing lena, o tlo ska wa tshaba he, o tlo sko wa ba le sisitheho, o tlo o tswele pele o fele o di ngole mono mo leng hona teng leboteng la Facebook kapo la YouTube moo o shebeletseng o le hona teng. Ha ele ka nako ena he mohi e motle, e re ke tle ke o meme re inamise dihlooho thapelong, re tle re rapele ha re mema monga mosebetsi ona e leng Morena Modimo hore a re tataise. Ha re rapeleng. Ntate wa mehauhelo, ntate wa Morena le Moloko wa rona Jesu Kriste, ke rona bana hape ntate sabateng se seng hape se monate se molemo seo re tlileng ho wena Jehova, bonamelo ba maoto wa hao, ho tlatla utlwa ditaba tse monate tse wena o tshwaretseng tsona. Re beha ka tsela e kgethehileng moruti wa rona ntate Mohano eo mo kgethileng Jehova hore tle ke be yena phala ya hao le molomo wa hao letsatsing lena. Re kopa ntate le molomo wa hae le leme la hae di ke di ntshe fela tseo wena Jehova o sontso o lokiseditse tsona hore re tle re di utlwe ka tsela e tshwanang le rona re ipeha ho wena le lenaneo lena ka kakaretso, hore ntate halalelang wena o ko tataise dipelo tsa rona le dikelello tsa rona le tsohle tse tlang ho etsahala mona hore di etsetswe tlhokisong ya lebitso la hao. E tle ebe qetellong ya letsatsi ha re tle re tsebe hore ho bile molemo hore ebe re ile ka ra nka nako ho tla ba le wena letsatsing lena. Hlonolofatsa bohle, hlonolofatsa moruti wa rona lebitsong le matla la Morena le Moloko ra rapela. Amen. 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 Ha ke se ke tshilo jwalo ntate moruti, e re ke o lokolle o tlo o mathe ka moo Morena a o fileng ka teng. Ke a leboha. Awa e re ke dumediseng phuthego ya Modimo ka jeno ka sebaka sa re fang sona hore re ka memela lentswe la hae. Jwale ka ga motlhanka wa hao a setse a boletse ka tlhogo ya thuto e re batlang ho rera ka yona, ke yona e leng hore e saletse ka letlhakoreng la ka, hobane Modimo o re ha evanghedi e ya mmuso wa mahodimo e rerilwe lefatsheng kaofela, ke moo bofelo ba lefatshe bo tla fihlang. Bjale ke ka baka leo nke reng go teach all nations, e ntse le mosebetsi o moholo o Modimo a re fileng ona hore re ye lefatsheng ka moka, re rere evanghedi ya mmuso wa mahodimo hore mmuso wa Modimo o tle o fihle o phethagale. Temana eo ke re sebedisang, ke sebedisa temana e tlwaeleng haholo, Matthew, Mateo 20:8,
and then re simolla re thoma mola go temana ya 18 e reng ha e bua e re ke file matla lehodimo le lefaseng. Ke file matla kore Jesu Kriste ha a busi fela mo lefaseng, o busa le matla lehodimong. Ke tshepa re matla a re bolelang ka ona a se matla a dipolotiki, a se matla a lefase a batho ba lebeletse matla ka teng, ke matla a lehodimo. And a file matla ao o re mo go rena wa re Roma yang lefaseng kaofela le rere ditšhabeng kaofela ba ba dumelang le ba kolobetse ka leina la Ntate la Morwa la Mokgethwa, le ba rute dithuto tsa lehodimo tse ke le fileng tsona. Molaetsa o re o rerang ha re rere molaetsa o re tlelang ka ona kapa re batla gore re rutehile go kanang ka re ithute dithuto tsa di-philosophy tse kanang kang. Molaetsa re o filwe gore ba tlhokomele tsona o di ngwadileng, and Modimo o re ha re dira bjale re ba ruta dithuto tse, yena o tshepisa gore o tla ba le rena go fitlha bofelong ba lefase. Bjale morena ke a mo rata hobane batho ba lefase ba ba le rena go fitlha ka nako e rileng. O ka ba le molekane wa gago, o ba le yena go fitlha ka nako e rileng. O ka ba le bana ba gago, o ka ba le metswalle ya gago. Letsatsi le letsatsi re a utlwa gore batho ba robetse gore ko ba lefu, kore ka mantswe a mangwe ba ka seke ba ba le wena ka bo sa feleng. Mara Modimo mo o tshepisa gore ha re dira mosebetsi ona bjale ka ha Modimo a ntse a le gona nako e fetileng, a le gona hona bjale, and Modimo o tla tswela pele ka go ba gona le nako e tlang. Bjale o re ke o tla ba le rena go fitlha bofelo ba lefase. Bjale mose wa letsatsi le ke rata gore ikemisetse gore o e tswalang ganye le yo a emeng ka bo sa feleng, yo a tlo ema le wena o fitlha bofelong ba lefase. Molaetsa o wa gore yang le rute ditšhaba o boleletswe barutiwa ba Jesu Kriste ba le 2 and then gape ya re ga Jesu Kriste a tla nyologela lehodimong, ya ba ile gore ko thabeng ele ya mehlware go bo gona le batho ba ba ka lekanang ba 500. Batho bao e be le gore ba bone Jesu Kriste a tsoa ke maru, a boela lehodimong. Ga ba maketse ba ntse ba lebeletse ko godimo kwa mo bukeng ya rona ya ditiro chapter 1, ditiro kgaolo ya 1 temana ya senyane, ba lebeletse godimo go a tlhagelela mangweloi ao a neng a tsamaya le Jesu Kriste, ao a sireletseng Jesu Kriste, a mo thekgile ka mo le ka mo. Ga bona banna ba galele ba maketse, a botsa batho bao banna ba le lebeletseng ko godimo, Jesu Kriste yo a nkileng mo go lona o tla boela a khutle ka tsela eo a ileng a boena a ya ka yona ko legodimong. Kore ka mantswe a mangwe Jesu Kriste bjale ka ile a tsoa ke maru o tla boela khutla ka maru. Bjale molaetsa o wa gore ba ile lefaseng kaofela o filwe barutiwa ba gage ba le 200, wa ba boela ga fiwa barutiwa ba gage ba e leng gore batho ba ne ba mo rata ba ne ba le teng ko thabeng ya mehlware. Bjale molaetsa o ke dumela gore bjale ka ga ba romile gore ba ye lefaseng kaofela, ba ye ditšhabeng kaofela ga tsona, e bolela gore ba Kriste kaofela ba amogelang Jesu Kriste le ka mopholosi le bona ba romilwe fela bjalo. Kore kaofela ga rona batho ba rata Jesu Kriste, molaetsa o ke molaetsa wa rona wa re re tswele pele ka ona, re seke ra o tshwara mo go rona, re o fe le batho ba bangwe. Kore e tshwana fela le go matha gola go bitswang gore ke relay, go motho a mathang a fa o mongwe a matha o mongwe a fa o mongwe gape o mongwe a ba matha a feleletsa leeto le le tshwana lona leo. Bjanong le rena sene re dire fela re tseye molaetsa o re o fe ba bangwe ba o tseye molaetsa o ba o fe ba bangwe fela bjalo. Bjale ke ka phoso e kgolo e leng gore batho nako nngwe ba nagana gore molaetsa wa go rera evangeli o filwe fela baruti
ba tloditsweng ke morena. Ke rata hore kaofela batho ba e leng hore morena o ba file e leng phologo, o ba file phologo, ka phologo eo ke yona ntho e le hore re sene re sebedise phologo eo hore re tswele pele ka go rera molaetsa wa morena. Baruti ba teng, baruti ba tshwanetse ba rute ba bangwe, ba ntshe barutiwa ba Jesu Kriste hore ba ye lefatsheng kaofela. Ga re tsamaya ka bontsi re ile ho rera efangeli ya mošwa mahodimo, re bona e le taba e lokileng. Bjale mose wa letsatsi le ke rata ho le hopotsa hore bjale ka ha re na le di-continent-e tse tsheletseng lefatsheng kaofela, re na le continent ela ya Asia, re na le continent ela ya Africa, re na le continent ela ya South America, re na le continent ela ba re ke ya Europa, re na le engwe ba re ke Antarctica. Di-continent tse re na le tsona, ke rata ho le tlhalosetsa hore continent e nngwe le e nngwe e na le maikemisetso a yona. Batho ba na le go ikgantsha ka hore nna ke tswa Europe, nna ke tswa America, nna ke tswa Africa, nna ke tswa Antarctica, nna ke tswa kae. Kore ka mantswe a mang, continent e nngwe le e nngwe e na le maikemisetso a hore e be the best. So ka ntle le di-continent re na le gape le dinaga tse di fapaneng, dinaga tse ka bang 200 di teng lefatsheng. Ga ba di bala kaofela ga tsona di feta 200. Naga e nngwe le e nngwe ke mmuso, naga e nngwe le e nngwe e kgona go dira sela le sela. Mara se ke se thabelang gore Modimo o dirile gore dinaga kaofela e nngwe le e nngwe e ska ba dilo kaofela tsona, gore dinaga tse di ngwathelele kaofela ga tsona fela bjale. Bjale naga e nngwe le e nngwe le yona e na le maikemisetso a yona a gore naga ya bona ba batla gore ba dire se, ba be proud ka sona. Ke ka mo madimang mo batho ba bang proud ka dilo tsa bosole tsa go bolaya batho ba bang, mara naga e nngwe le nngwe ga e na le maikemisetso. Ka ntle le mongwe ka mara dinaga tse go na le batho ba ba itswa ke boradipolotiki. Boradipolotiki le bona ba na le maikemisetso. Ba bang ba lwela gore ba lokolle batho mathateng a gore ba ska gatelelwa ke batho ba bang, gore motho o mongwe le mongwe a be le sebaka sa gore a ka dira se a rata go se dira ka ntle gore a gatelelwe ke motho o mongwe. Naga e nngwe le nngwe ga o fitlha mo wena ba tla botsa ka boradipolotiki. Ga o ya ka Lesotho ba tla botsa ka boradipolotiki ba ba rileng. Ga o ya ka Botswana ba tla botsa ka boradipolotiki ba rileng. Ga o tla South Africa ba tla botsa ka boradipolotiki ba ba rileng. And dipolotiki tseo di a change-a mengwaga e mengwe ke mengwaga e ka ba e 5 fela bjale. Batho ba dipolotiki ba na le maikemisetso gore ba batla gore ba ka dira eng. And ka ntle le moo motho a le mong fela le yena o na le maikemisetso. Ha ona motho a phelang fela o ya ikemisetsa gore ha nka fumana se tšheletenyana ke tla dira se, ha nka fumana se nka dira se, ha nka fumana se ka dira se. Batho kaofela ba na le maikemisetso fela bjale. So re na le dilo tse re sene re di phetha bophelong bo. Bjale ke rata le hopotsa kaofela mosong wa letsatsi le gore maikemisetso a Modimo yena ke gore re ye lefatsheng kaofela re le tsebise ka mmuso wa Jesu Kriste o tlang. Ba ba ratang history, ba balang history, ba ka ya ko buke ya rena ela ya Daniel chapter 2, ba tla fumana mola Modimo a batla gore a re bontshe botlhokwa ba mmuso wa hae, re kgone go bona hantle fela. Mola ba bolela ka mebuso e leng gore e profetilwe ya bontshiwa kgosi Nebukadnezar. Mola mebuso e bontshitsweng mo go bontshitsweng mmuso wa Babylon, go bontsha mmuso wa Persia le ba Midian, go bontsha le mmuso wa Bagirike, go bontsha le mmuso wa Roma o moholo, ba bontsha ha mmogo le mebuso e kopaneng. Mola maotong a teng ke tshipi e kopaneng le letsopa. And e re ga e bolela e re ka nako eo marena ao a tla ba busa hodima lefatshe, go tla tla mmuso wa lejwe, mmuso o e leng gore lejwe la teng ga le latlhelwe ke motho. Lejwe la teng ga letla le tlo fedisa mebuso kaofela e kileng ya ba teng, mara mmuso wa lejwe o tla ema ka bosa feleng. Bjale go ripa ka bokopana fela se ka le yona lololo taba e. Mmuso wa lejwe ke mmuso wa Jesu Kriste. Hobane ga o bala mola go ba kurente ba pele kgaolo ya 10, temana ya 10 le metso
e meraro le metso temana ya boraro le ya bone e re ba ne ba nwele mo leswikeleo ba jele mo leswikeleo le be le tsamaya le bona leswika leo e be e le yena Jesu Kriste gore ka mantswe a mangwe mmuso o la wa leswika ke mmuso wa Jesu Kriste botoka ba rena gore re ka wela go ona ra ba mmuso ona o kapa ge mmuso wa Jesu Kriste o ka re wela godimo go ka se ka go monate bjale re filwe gore re ye lefaseng ka moka re tsebise batho ba lefase gore mmuso wa Jesu Kriste o se le gaufi ga o bala mola go Mateo 24 temana ya 14 e re mmuso o tla rwala lefaseng kaofela gore e tlebe bopaki ba gore batho ba utlwile ke mo bofelo bo tla tlang so e ba re mola e tla ba bopaki o ra gore ga evangeli ya mmuso wa modimo e reriwa ga a se batho ka bofela ba tla e amogela ba bangwe ba tla nna ka re wa e tshamekela o dira bjang mara e fela e tla ba le taba re utlwile gore ka tsatsi la katlholo ge batho ba tla atlhola ba re modimo ta diswa ke re modimo o le rato gobane ha rate gore a mmuso o tle pele evangeli ka utlwala lefaseng kaofela gore e tla utlwala bjang ke taba tsa modimo fela na modimo wa tseba gore nako le nako tse re phela mo tsona evangeli e fihla mo bathong go tla fitlhela mo e leng gore ba tla bontsha gore modimo o kile a go leka go sebeletsa gore o amogele Jesu fela ka mopholosi o tla bontshiwa wa tla re bofelong ga o bolela wa re aowa modimo o a tlhotse ka go loka gobane o lekile ka ditsela tse ka lekang ka tsona gore ke bone ditaba tsa mmuso wa magodimo kore ka mantswe a mangwe modimo ga a timane and ebile modimo ga a gapeletse motho gore a amogele tseo e leng gore yena o rata gore motho a di amogele motho ga a bona lerato leo modimo a ratileng ka lona a tlwaetse le godimo a dumella gore a sutliwe ke batho ba e leng gore o ba bopile ena ka bo yena ba mo betsa ka disampoko tse di gogang nama mo go yena ba mo kgwela ka matšhe a difuba tsa mefutafuta ba mo apesa kobo mahlong ba mmetsa ba re mo go yena ba re a tlhalosa gore ke mang a mmeditseng ke boprofeta bo bo sa reng sepe gore o re ke profeta gore ke mang a mpethileng I think that ke boprofeta bo bo sa eng kae bjale ka tseo a di dirileng a dumela gore ba mo kokotele ka dipikiri matsogong madi a tsholo ga ntse a phela a dumela gore ba mo kokotele le ko maotong a ntse a phela a dumela gore ba mo apese kgare ya meetlo a ntse a phela madi a tsholo a godimo ga mmele o rurugileng a isitse go fase le godimo motshare a dumela gore a be mo sefapanong Jesu Kriste a dumela gore a gotlelele peini mo e leng gore o ile a ba go eletsa a re Eloi Eloi lama sabachthani modimo ka ntlo o eletseng ka baka la re sebe sotlhe sa lefase se be se le godimo ga gage ene ka tsela e bjale a gotlelela hanka ba sa ka gotlelela mohlomong ditaba di be di ka mokgwa mongwe mara ka baka la go gotlelela mamotlha nna le wena re kgona go ka bitsa lebitso le e leng gore gona lebitso le re filweng le re ka pholoswang ka lona e le lebitso la morena Jesu Kriste ha botsebotse ke tsona ditaba tse seng re di fe hodima lefase ha o nagana o ka re wena o ka mo hara mathata o ka mara dipheni mara a ke tshepe gore bothata ba hao le bothata ba ka bo ka ba bo Jesu Kriste ile a feta ka mara yona a ne a rata gore nna le wena re tle re phele bophelo bo bokaone bjale ke molato o sene re o tsamaise re ise lefaseng ke ka baka leng ke re ko tsamayang le rute ditšhaba le ba ruteng ka lerato le modimo a ratileng ka lona gore ba ba dumelang gore ka nnete modimo o itimile dilo tse dintšintši gore nna le wena re phele ka bophelo bo bokaone go be fela bjale o tshepaetse o gotleletse bjale o re reyeng lefaseng fela bjale ke potšišo e nngwe ke ipotsang yona ke gore na molaetsa o re sene re o rere hodima lefase ke molaetsa wa mofuta mang sentse re rereng ka re dithero di a reriwa ka mefutafuta o bulela dithelebishene o bulela di-radio o bulela di-WhatsApp le boeng ka go fela tsona o theletsa o dira bjang batho ba rera re sene re rere eng a re sene re rere dithuto tsa eng tsa batho na a re sene re rere menagano ya batho na gobane batho ba ithutile mamotlha o batho ke di-doctor batho ke batho ba e leng gore ba ka timetsa monagano wa gago a re sene re rere
setso sa rena na ka re le batho ba tshwere sa rona ke se bang ke ntho se ne re rera bjale ke rata le tlhalosetsa moso wa letsatsi le ntho e nngwe le nngwe re se ne re rere ga is not Jesu Kriste ha Jesu Kriste a se ka setlhogong a gona mo re yang gona Jesu Kriste e sentse e be ena wa pele gobane Jesu Kriste bjale ka ke tlhalositse gore o itimile dilo ka moka o qualify ka dilo ka go fela ga tsona gobane o belegile bjale ka motho ene a gotlelela bjale ka motho a phela bjale ka motho dilo ka moka tsona tša dira bjale ka motho ene sentse re rere ka Jesu Kriste re mo rerang re sentse re tle re re Jesu Kriste le melao ya gage go na le batho ba ba ratang gore ba ka rera Jesu Kriste mara ba rata go beela melao ka thoko a o kgonagale gobane Jesu Kriste mo la buka ya rena Johane 14 14 temana 15 e re ge e le gore le a nthata bolokang melao yaka ga e le gore le a nthata bolokang melao yaka bjale kore ka mantswe a mangwe ke bolela gore a re amogeleng Jesu Kriste ga mmogo le melao ya le melao ya gage ke mo re tla ba re tsamayang ga botse bo kristeng ba rena e re mola go Johane chapter 2 Johane temana bobedi temana lesome kgaolo ya bobedi temana lesome e re ba bang ba re e re ha bolela e re o ka boloka melao ka moka ya modimo wa palelwa ke o le mong fela e re e tshwana bjale ka ga o robile melao ka o fela ga yona se se ntlhalosetsa gore melao ya modimo ke lenaneo le le beilweng ka o fela ga lona ke gore ke se tshireletso sa rena ka o fela re sireletsegile ka mare ga molao wa modimo molao wa modimo ke sekele e feletseng ga o ka roba o one o bulela goreng o sentse sekele ka o fela ga yona gore ka mantswe a mangwe go na le ba bang tshwana bela ka ke fana ka mohlala go na le ba bang ba ka reng a nna ke boloka sabata mara o ka boloka sabata mara ka mo wa ba mmolai go tshwana bela ka ga o sentse molao ka o fela ga ona ga o ka boloka sabata wa ba motho yo o duma dilo tsa batho ba bangwe o tshwana bela ka o sentse molao ga o ka boloka sabata wa ba le medingwana e sele kapa wa dira medingwana ya diseto kapa wa bitsa lebitso la morena ka lefela o tshwana fela o sentse molao ka o fela ga ona ga o ka boloka sabata wa ska tlhompha batswadi ba gago wa otswa wa utswa go tshwana fela ka o sentse molao gore ka mantswe a mangwe he re boloke molao wa modimo ke ka matla a modimo o ka kgona go boloka gore re kgone gore re be bareri ba lentswe la modimo re sene re rute batho go tseo di ngwadile lentswe la modimo e re ga e bolela e re keng le ba rute tse di ngwadile lentswe la modimo ka mantswe a mangwe nna moruti mo gano le ntate le ditibela ka ga ke na le ena mo le ba bang ka o fela batho a re tle ka molaetsa o moswa molaetsa o se o filwe ene molaetsa wa gona ke molaetsa o o dutseng godimo a lentswe la modimo fela go dirwa se lentswe la modimo le se bolelang ge re sa dire tseo se lentswe la modimo le se bolelang e tla bolela gore re tla ba re tla ka molaetsa wa rona ene molaetsa wa rona ga ona mo o yang gona molaetsa wa rona o sentse e be lentswe la modimo ene sane re rute batho bjang na re sane re dire eng ga re ruta lentswe la modimo e nngwe ya dikeletso tse ke ntse ke bala dibukanyana fela tse pedi tse tharo mola e re sanane re tseye mmele wa rena re tseye dipelo tsa rona le moya wa rona re some ka tsona ene ga re neetse moya rena re neetse mmeleng wa rena le re tsetse le pelong ya rona re di neetse go modimo go thwe modimo o tla re fa maatla a bophelo gore o tla re tsosoletsa ene ebile o tla re fa le maatla a monagano gore monana wa rena o be le maatla re tswele pele gobane re ke phile dilo ka go fela ga gore file modimo dilo ka go fela ga tsona gore dilo tseo modimo a bereke ka tsona e nngwe ya ditsela tse re ka raefang gedi ya mmuso wa magodimo e ke ile ka e bala go dibuka tse fapafapaneng mola ba re sene re tlhokomele ditlhoko tsa batho ba bangwe ha re ka re raefang gedi ya mmuso wa magodimo ra se ke ra tlhokomela ditlhoko tsa batho ba bangwe e mpolelela gore efangedi ya botsebotse ga se yaka
ke ya batho ba bang e ke sa kgone go ka batho ba bangwe go ya ka mokgwa e leng gore go tlhokana ke batho ka hona go tshwana fela gore go tla ba le bothata go na le temana ke ela mola ba reng ke mola go nuka kgaolo ya 13 temana ya 27 e re ha re sa tlhokomele batho ba bang modimo o tla re tloga go yena rena ba e le gore re be re sa dira dilo tse di lokileng tlogang go nna ga ke le tsebe fela bjale gore evangeli ya rena e dutse godimo batho kaofela ba re ba sebeletsang e ka ba baagisane e ka ba community ya re phela mo go yona e ka batho ba re sebetsang le bona e ka ba gotlhe mo re ka kgonang go sebeletsa batho ba bang evangeli ke ntho e tswelang ka ntle a se ntho e leng gore ke ya rona le family ya gago le yona se tshwanetse o e tlhokomele fela bjale ka re evangeli ya moša modimo ene tsela e nngwe gape bjale ka re boletse ko tlhokomela batho ba bang dilo tsa ditlhoko tsa batho ba bang wa tseba batho ba maIseraele go tlhakana le bona ba buse ba rena o tsogile bjang ba re ke shalom ba bolela ba re shalom e ba re shalom mo go ena ba ra gore o tsogile bjang semoyeng o tsogile bjang senameng o tsogile bjang maatleng a bophelo kore e ba re shalom ba busa dilo tse dintšhi o ka re shalom bjale ka bolela le bona kore ka mantswe a mangwe o ra gore you are financially ka ditaba tsa ditšhelete o eme gabotse ka tsa bophelo ba gago bo eme gabotse moyeng o eme gabotse dilo tsa go di eme gabotse fela bjale le rena re sene re check ditaba tsa mofutano o gobane ge re sa di check ditaba tsa mofutano go ka no ba le bothata ba gore batho ba nako nngwe o ko ba re motho o tsere bophelo ba gage ka baka la gore motlhongwe a ile a pipitlelwa gagolo e le gore bana ba modimo ba ntse ba le teng wa ba ka ba ba le gona gore ba ka tlhokomela fela bjang bjale taba e nngwe gape ke sošwanyang ke kopanang pele ka ke ile ka ba moruti o le mo pensioneng ke bona ka mokgwa ditlhoko tsa ke le mo pensioneng ke lebelela molaetsa ka mokgwa o tsamaya ka teng ba re gore reng evangeli ga wa tshwana go ka re e be ntho e shweleng fela polelo fela go sentse go be le maatla ka mare ga molaetsa wa modimo ene maatla ao wa fumana ka moya o mokgethwa moya o halalelang ro rapelele ene moya o nako nngwe ga modimo a ratile a ka dira metlhola o bontsha batho a ka dira motlhola o bontsha gore o rata gore batho ba sokologe modimo a ka re šiletsa le mo mathateng a mantsi a e leng gore motlhomo re kana ra kopana le ona mo bophelong bjale ga re bolela ka evangeli modimo a ka e dira taba gore e be le bophelo ka mogare ke gopola nna ga ke be ke ba moruti ba mpele lefelo lengwe ba re ke lefelo la ko Soweto ba bitsa ko Zola 1 ka nako tsela tsa bengwaga ela ya kgale ela batho ba ne ba tsebang Soweto ba ne ba tseba ko Zola 1 ke pleke e leng gore ga e monate fela ba le batho ba tshoga ba le moo gobane ka re go na le ditiragalo tse di diragalang moo ka bewa moo ke dula mo gona mo Zola moo ke be ke phela ke tshogile ke sa tsore ke tla dira bjang ene ke ne ke modimo na ntlhonogaditse ka koloi and then ha ke feta mola ke bona bashimane ba ntse ba lebeletse koloi mara ke fitla mola ke tshogile ke le bjale e be le gore modimo o sebedisa ntate o mo wa moruti ba ba rolang difapano ba dirang bjang ba ba di uniform tse bjale bjale ntate moruti a re ke a o bona ka re o tshwele ene koloi ya gago ke a bona ka re e tla ba mathateng a ba ile gore mona rawa e tla o pake koloi ya ka ka mo yena e ne le moruti wa na a tsebiwa moo ka paka koloi mola ka nnete a ke pakile koloi mowe ya be le gore mafelelong ha ke ile o tšhakela ngwaneso o ne a bereka samere ko Randburg kwa Park Stadium Park le gwala ba le re mona o moruti ka re ke moruti a re ke kopa batho ba 10 ba 10 fela ba e leng gore ba tlhoka mmereko batho ba batšha o ntle le bona ka nnete ka ya kwa ka fitla ka bolela moruti a bitsa bashimane ba ne ba le gona moo ka fela bona ba around mo a ba tseya ka ba tsaya ka koloi ka ba isa moo ba kry-a mosebetsi ba kry-a mosebetsi ba sebetsa moo ya ba ile gore mo community eo ba ntlhompha ga ba mpone ba re ai lekgwa la rena ke leo lekgwa la rena ke leo o file bana ba rena mosebetsi ya ba ile gore plekela ya Zola ela e be e tshosa modimo
a ntirela leano la gore ke kgone gore ke ba thuse ka taba eo le ka jeno la ke tse batho ba feletse ka mosebetsi ba bangwe motlho ba sebetse ba di-pensioneng mara modimo o ile a nthusa gore ke ba thusa ba fumane mmereko kore ka mantswe a mangwe ha ke re ra efangeli ke re modimo a ka solva problem ya gago and ebile ke na le dilo tse e leng gore di tshwara ka matsogo tse e leng gore di bontsha gore modimo o gona maphelong a rona jale e santsene e be ka maatla ka moya wa modimo go tshwana le bo Polosi ana ba rera a ya lefatshe le lengwe ga thaowa tsena ka mo Macedonia gore sene re ra efangeli re be re tšheletse modimo gore na modimo o reng e nngwe ya dilo tse ke sene re tlhokomela gape ke gore ga re ra efangeli ya moši wa magodimo semelo sa rena se santse se be bjang re santse re be le semelo se e leng gore semelo seo se eme gabotse gore Jesu Kriste o bile le semelo nako ngwe re a bolela ga re bolela molomo wa rena o ka re tsentsha ka legodimong kapa ra tshela dinoka mara ge re phela ka maitshwaro a rona ra fumana le gore ga go be bjalo pele bana ba modimo ga ba rera ba sene ba be le semelo se se tšhileng semelo se tshwana sa Jesu Kriste. Jesu Kriste o ne o ka se kwa tseba gore o utlwile botlhoko. Jesu Kriste o ne o ka se kwa tseba gore o thabile ga kakang. Jesu Kriste e ne le yena Jesu Kriste maobane le ka jeno le ka osane. Semelo sa hae se ne sa fetolwe ke mabaka mohlomongwe mathata a lefatshe le a ka se ka a fetola mabaka. Jesu Kriste e ne ntse e phela le Jesu Kriste le rena sentse re be le semelo se tshwana le sona seo gore batho ba no fumana re le jwalo re utlwile botlhoko re no ba jwalo re thabile re no ba re ska ba over excited gore ha motho a o lebeletse fela a ba re hai mara morutimo wa today o thabile kapa morutimo wa today o utlwile botlhoko bjang bjang re sene re ntshe semelo se e leng gore re phela re ntse re eme ga botse gobane re ntse re lebeletswe batho ba ntse ba re lebeletse gore na semelo sa nna se tla fella go tla fella dilo tsa nna o tla fella kae ga re na le semelo sa Jesu Kriste re gotleleng ka sona fela bjale re fe batho Jesu Kriste re be batho ba e leng gore semelo sa nna se eme gabotse ke nngwe ya dintlo tse re ka kgona gore re efangedi ga o thwe ya lefatsheng ka moka le re efangedi ya moši wa magodimo e ra gore le santse le be le semelo se se tshwanang e re ke tlhakana le wena ka morago ga mengwaga e le 10 kapa ka meraro ya 5 ke fumane o ntse o le ngwana wa Jesu Kriste o ntse o tswela pele le a le re a gola mara semelong sa Jesu Kriste e ntse go tshwana fela bjalo bjale ga re tswela pele mo e nngwe sene re ithuteng yona go na le bukanyana e nngwe ba re ke Ministry of Healing e re ga re tswela pele ka o ruta batho re sene re ba rute batho gore na ba ka phela ga botse bjang gobane lentswe la modimo mola le a tlhalosa mola go John mola le re modimo o rata re phomelle re be batho ba ba phetseng monate I'm sure ke 2 John verse 2 e rialo e na le chapter e 1 e ke lora ke fosimo e re modimo o rata re phele re tswele pele hantle bophelong bjale seo se mpolela re sene re rute batho ka tsa maphelo gore batho ba lwalang ba sentse ba tsebe gore modimo o be a re file dilo tse re ka phelang ka tsona tse modimo a re fileng tsona ka tlhago and then ha re ba fa dilo tseo tsa tlhago dimela tseo tsa tlhago tse modimo a re fileng tsona re ka fala ka tsona re be re etisa modimo ka pele gore modimo ha re ba fa tsona re ba thuse ka tsona modimo a ba etelle pele gore ba phumelele ke tshepa re ya utlwala and then go na le dilonyana tse pedi tse tharo tse lo santse re tlhokomela gore re ja eng godimo tafola ya rena ga re je ntho engwe le engwe a kere and di prepare bjang di lokiswa bja dijo tsa rena and then re sene re tlhokomele gore nka no tlhalosa lentswe le ba re ke new start gore start ke gore ka English ba itse ke new start gore ene ela emetse gore dijo tse re di jang a kere ela e emetse gore re ikwetlise ka mogore ka ikwetlisang ka gona boikwetliso ba rena e be e tshwanetse gore e be boikwetliso ba ka kwa di-gardeneng tsa rona re bereka re ntsha dijo a kere and then metsi ao re sene re nwe metsi ke ra W le emetse metsi gore re nwe di-glass tse kae tsa metsi a re nwe metsi ka baka la re nyorilwe re sene re bone re nwa metsi
le ha o sa nyorwa o a nwe fela bjale di-glass tse ka bang tse robedi ka letsatsi akere. And then santsane re mo leseding la letsatsi mmele wa rena ko tlhabe re kry vitamin A akere. And then re heme moya o sa silafatswang ke dilo tse dintsi tse di tshwana di mosi wa dikoloi di-petrol tse di tswang ka bjale lefaufa la rena sene le be phepa. Batho ba phelang ko magaeng ba betere, batho ba kgobokane mo ditoropong kwana ba le mathata a mantsi ka taba eo. And then re santse re dire bang thiela emetse gore temperance mo e leng gore re sene re lekanetse dilo kaofela le ntho e ka ba monate bjang kapa bjang re sene re lekanetse re se ke ra re ka re monate ra dira ka yona akere. And then ara ela emetse gore re khutse ke rest, re sene re khutse. Modimo re file matsatsi a tsheletseng re dire mesebetsi ya ona, ka tsatsi la bosupa re dire bang re khutse gobane modimo o bone gore ha re ka sebetsa matsatsi kaofela ona re tlo fokotsa maphelo a rena. Pele ka ba le re fileng sabata ela mola tshimong ya Eden a re le ko lehodimo le letjha sabata e tla ba teng kore ka mantswang bokereseng ba rena go santse go be le nako ya go phomola, re phomole. Ha bokerese bana bo sena go phomola bo ka seke ba le matla bjale ka bo tshwanetse go be ka teng. Bjale ke yona go phomola moo. Modimo le ha dira lefase once ka nako e tee fela, ka tsatsi la mathomo a dira se a phomola, ka la bobedi a dira se a phomola. Le rena re sene re dire bophelo ba rena gore re dire re fetse re tloeletse ka o sane re tsene mo ntho engwe fela bjale letsatsi fela bjale. Go phomola ke taba e lokileng. O ka seke a bala right through la o rata modimo ka lentswe la modimo, o ka seke wa bereka right through o sa phomole kore ka matsoa nako wa phomola sentse be teng gore o tlo kgone go fumana matla. Bjale ha re feleletsa thero ya rena, modimo o rata gore e re tswa re ile o rera re rerele batho ka gore ba tshepe modimo. Ya mafelo a teng ke ela New Start thela mafelo ka kwale e re ge re dire dilo ka moka a tsona mara re ntse re gopala re dira bjang, re tshepa fela modimo fela, re re modimo ke ena yo a tla re etelang pele ka tsohle. Bjale molaetsa o mongwe sentse o rere sene re molaetsa wa tša bophelo. Ga go monate, modimo a thabele go bona batho ba tletse ka dipetlele, ga a thabele go bona batho ba le malapeng ba lwala. Modimo o rata re phele mara o rata re le rena re tsotsorope gore ka nnete re dire se ka mokgwa re dirang ka ona, re itime gobane dijo tse di monate, dijo tse tsa menate kaofela tsone tsa disukiri dilo kaofela tsone tsa dikhanakana tse di monate nako ngwe di rira mathata. Di-vegetables ha o di ja o se ka di tlhakantsha le di-fruits. Bjale tsone tseo ba di dira di-salad ba tlhakantse dilo kaofela ga tsona. And dilo tse dingwe tse e leng gore a di tlhokwa le maphelo a rena, tsona tse tsa mafura a diphoofolo le madi a diphoofolo a tlisa malwetse ka go fapafapana. Bjale modimo o rata gore re itime dilo tsa mofuta o gore tle re kgone go ka phela bophelo bo bokaone ya lefaseng ka moka le ba rute thuto tsona tseo. And then go thwe ga re sa dire mmereko o wa gore re fankgedi ya mmušo wa go modimo, ba re ipiletsa bofokodi le rena semoyeng, re ipiletsa bofokodi le na tlo fokola semoyeng, ebile re tlo senyega le rena. Ba re mo go senang go berekela batho ba bangwe, o sa kgone go berekela batho ba bangwe, le lerato le a fela, and then le tumelo ya tlase gagologolo. Bjale ha e feleletsa mola erekeng e re go na le setopolo sengwe ke se kry-ile mo bukeng ba re ke Desire of Ages, buka e leng gore e ngwadilwe ke Marna White. Ba re buka e ke yona e leng gore is the best book e bolelang ka bophelo ba Jesu Kriste. Ha o batla bophelo o tseba ka bophelo ba Jesu Kriste, o tshware buka e o tla kgona go utlwisa ga botsebotse go diretseng go mang go Jesu Kriste. And then ka re dibuka tsa teng ke tse dintsi tsa go fapafapana, ke ra di-copy tsane ke tsa go fapana, mara e ne ke e bala e ne le page 791. E re ga motho a ile a tshwara ke moya modimo, a ikokobetswa, a amogela moya modimo, o tla kgona gore ha a tswile o tla kgona go ka ntšhola, o tla kgona go fitlhelela batho dipelong tsa bona. And batho ba ga ba se ba tshwere ke maatla a modimo, go thwe ba tla ra ba rra efankgedi ya mmušo wa modimo, batho ba tla utlwa matlhakoreng kaofela gore motho o tshwere ke something. Le ba sa mo tsebe ba tla utlwa re ntate Lotiti o tshwere ke something, ntate Mamang o tshwere ke something.
se o tshwere ke ntho engwe e leng hore ke ntho ya le godimo. Today bo Paulosi re ntse re utlwa ka modimo wa bona le ba ntse ba robetse gore ba kile ba rata modimo ba ile ba kore go ile ba le ntho tse di kore modumo wa bona kapa vibrations tse di fitlhelang batho go ya ka mokgwa ba kileng ba sebetsa ka teng. E re ga o setse o tshwere ke matla a modimo o tlo tswela pele ka gore ra efangedi ya mmuso wa modimo lefatsheng kaofela go tla utlwala ka wena bo America, o tla utlwala ka le bo kae le seng go fitlha America wa utlwala ka wena gobane ba re motho le yena o ile a tshwara ke matla a Jesu Kriste gore bophelo ba kaofela bona e tlo ba bophelo ba letlhogololo kaofela ga bona. Bjale ke be ke re mosong wa letsatsi le a ke re ke nyakešešeng gore na re mo kae mabapi le gore re a efangedi ya mmuso wa modimo gobane ke se modimo a rata re se phethagale. O ka itima o ya go ile o lebelela di-match tsa di-football, o ka itima go lebelela difilimi tse satana di tlisang, o ka itima go ya di-partying tse dintsi mara ha o ka dula mo go re reng ha efangedi ya mmuso wa mahodimo ke seo morena a se batlang. Bjale molaetsa o ke ratang go rona wena o eme kae mabapi le gore efangedi ya mmuso wa mahodimo o setse o lapile na? Ke rata go tlhalosetsa gore ga ona bjale lefatshe le tlhoka dikarabo tsa dipuso tse dintsi and rena modimo re file gore lefatshe le ya kae, o re bontshe dipontsho tsa re lefatshe le tlo tla mafelong go tla diragala godimo lefatshe, o re bontshitse gore re tla bona ka se le se se diragala godimo lefatshe, re tla bona ka ditlala, re tla bona ka dintwa le modimo ya dintwa, re tla bona ka malwetse a fapafapaneng le mafu a fapafapaneng, re tla bona ka go roma lefatshe, re tla bona ka baprofeta ba bantsi ba maaka, re tla bona ka lerato la ba bantsi le tapa. Rona re santse re re mo e leng gore mathata a tla ba teng le rona re be batho ba arabelang dipuso gore batho ba modimo o re tsebise ka dilo tse gore stress sa rona se ka sa ba se segolo, stress sa rona gobane re tseba re tlo diragalang re be le maatla o tswela pele. Bjale ka nako yeo e leng gore batho kaofela ba batla dikarabo tsa dipuso tsa bona le rena batho ba modimo re kgathetse, ke bona o kare re tla ba re sa sebetse hantle. E tebelele wena le nna o ntebelele gore na ka gore ra efangedi ya mmuso wa modimo o eme kae. Molaetsa o ntse o sala gore yang le rute ditšhaba. Ke le file tse pedi tse tharo tse ke di tsebang tsa gore o ka ruta ditšhaba bjang, o ka dira bjang, mara a di a felelela go na le tsela tse fapafapaneng tse o ka fitlhelang batho ka tsona. Ba bangwe ba opela, ba bangwe ba amogela batho ka malapeng a bona, ba bangwe ba kgona go apeya dijo, ba bangwe ba kgona gore ya ba rera o utlwe gore motho wa modimo ka nnete o tsamaya le lena fela bjale kore motho o mongwe le mongwe o tshwanetse a berekise talente ya gage gore ka talente ya gage a fitlhelele batho ka mokgwa ka ba fitlhelelang ka gona. Bjale moso wa letsatsi le ke re a re tsweleng pele ka efangedi bana beso, a re se ke ra nyefisa gobane mo re yang teng ke gaufi, mo re tswang teng ke kgakala. Re tswele pele ka gore ra efangedi ya mmuso wa mahodimo go fitlhela le ha o robala e le gore Jesu Kriste wa diega, o robala le matsoa a Jesu Kriste, ga o phelele Jesu Kriste letsatsi le letsatsi, o lebelele nako ya gago rena nako ya gago o e fetsa o dirile eng, o dira eng. Ka baka la re nako o ka kry-a gore the major part of your time o dira dilo tse e seng botlhokwa tse se tsamaya le efangedi. Mara nna ke rata gore efangedi e be mading a gago gore ntho e nngwe le nngwe e o e dirang wa tswa ko lapeng, o phela ka mo lapeng, o ya mmerekong, o ya kae le kae, o be wena o emetse Jesu Kriste. O ka re morena a ka re tlhonofatsa moso wa letsatsi le ha re gopotsana ka gore re biditswe gore re ye lefatsheng ka moka re re efangedi ya mmuso wa mahodimo ba ba dumelang re ba kolobetse ka leina la Ntate le la Morwa le la Moya o kgalalelang. O ka re morena ka ba le rena, nna ke se ke eme ke re pele ke ya morago ke buile le ha e ka ba ke re ke mo pensioneng, mara ke mo pension ya lentswe la modimo gobane efangedi santsane e tswele pele e ye lefatsheng kaofela. Wena o ka ba o santsane o bereka, o ka ba o santsane o dira bjang bereka le ko mosebetsi o na le chance ya gore o ka rera lentswe la modimo
a re evangeli ya mošwa maodimo bjale ka ha a re laela go na le matlhonno ka moo a re se re rile ba bantši ba tlo bolokega mmušo wa modimo ka baka la re tlile ra ba sebeletša morena a be le rona a re tlhonofatseng a re matlafatseng ke eme ke kgopela le wena o dire bang o eme fela bjale it's never too late gore o ka ema wa tsamaya le modimo amen Amen. Amen. Hai ga le bua tate moruti ka thuto e matla eno. Gore ke ba ka ukwa e nkatamela haholo hobane mosebetsing mane ke nkile dibuka tsona tsena tsa tse ntse bua ka tsona tsena bo Patriarchs and Prophets for Great Controversy tse buang ka lentswe la modimo bo Desire of Ages ke di beile desking ya ka mono ke ngotse hore batho motho e mong le mong a nke ya e ratang beke ya ho feta o siye mong o tswa fihlang ka Great Controversy nthong eno ya ka re ngwana ka o rata ho bala in fact hore yena o rata hore a bale ka tsona dintho tsena ebe ke nka mme ha ena le bothata ntho ke maobane kapo ke pele ho maobane ke ha mpitsa ha ke feta pele ha e mona o ke ba dumela go buka yane ene ke nkile ke tlo e bala ngwana ka o inketse hodimo hampe ha e tloele o e bala letsheare bosiu le motsheare o e rata ho o sa bile a ntse a re ha e bona le tse ding ke tlebe se ke tlo mo batlela tse ding ya ba ke hlokomela ka tsela ene ene o ntse o bua ka yona hore mekgwa e mengata ya ho hasa e fang kgedi mme ke hore fela re batle hore na morena modimo o re file jwang le menyetle o re nang le yona moo re leng hona teng re e sebedise ke ile ka bona e le taba e ka nnete taba e buang e nkgopotsa taba eno ya hore all I had to do was to just put books there tsa ditaba tsa morena modimo ya ba wa di nka bona e fang kgedi ena e ha ya ho yena fela le ho moradi ya hae fela ke through the books ke a leboha ntate moruti e re ka nako ena ke o meme o tlo o re kwalle ka thapelo okay a rapeleng morena modimo wa rena ya mosa ya le maodimo re a o leboha ka tlhompho eo re fileng yona gore re ntse re tswela pele ka bophelo o re fa bophelo letsatsi le letsatsi re utlwa batho ba hlokafetseng dintweng letsatsi le letsatsi re utlwa batho ba hlokafetseng dipetlela kwana sepetlele go na le dimoshwari kwana sepetlele go na le di-ward tse e le gore batho bana ba ka se tlhole ba tswile ene go a tsebiwa fela bjale mo mafatsheng a mangwe ba bitsa fela family ba re mo bona ba re aowa re lekile ka mokgwa re ka lekang ka ona a o sana ka mokgwa re ka dirang ka ona go ra re family sentse e lokisetse gore ba tle ba lepato motho a se nana phela gore bo lokile ke leboga ntate a re file sebaka se moradimo ka gore re tswele pele ka bophelo e ba le rena morena re dire bjale ka ga o re kopa bjale ka o re romile re lefatsheng kaofela re re fangedi ya mošamodi ba dumela re ba kolobetse ka dilena ntate la morwa la moya mo mokgethwa e ra re dirile fela bjale re dire mosebetsi wa rona wena o tla dira wa gago e tlebe bopaki ba re e tsamaile ke rapela gore ka molaetsa o re file ona ke molaetsa go nna bjale ka ko rile ko o go nna a ke re batho ba bangwe wa nkama le nna a batho ba tsosolosega a go lata gore o ka tloela tso dingwe kaofela tse o dirang wa dira taba ye gore e be yona ya pele ke rapela go tlhonofatse jwale ka re se boletse ka lentswe la gago tlhonofatsa boetapele ba mo stationeng se sa rona re re mogau wa morena wa rena Jesu Kriste o be le ba ba sa tsogang monate le ba ba leng ko dipetlele ba leng ko mathateng a fapaneng o ba tlhonofatse wa matlafatse gobane re di kgopela ka tlasa lebitso la morena Jesu Kriste ya kileng a gwa a re tloela phelo o sa feleng amen amen re lebohile haholo ntate moruti ka nako eno eo phileng yona le thuto e matla eno e matla haholo eno re fileng yona
e re ka nako ena ke lebohe le wena mohi e motle wa Sesotho Sermons and Programs ka nako e iphileng yona hore o tlo ba le rona. Re tshepa hore o hlonolofetse ka thuto eno eo Morena Modimo a re fileng yona ka molomo wa moruti Mohano. E re ke tle ke lebohe hape le ba emeng ka moraka ka mona. Team ya haeso mona ke ntate Seiso Mokuditi, ke ntate Moribe Lethapa, ke ntate Kwantlane Molefi ya weleng ka phatla ya ntseng a ena le mokgohlane hona jwale. Re ntse re se ka Morena Modimo a ka tshedisa lelapa leo la ha Molefi le ha ile hona jwale. Ka re qetelle ka kgaitsedi ya rona banna, kgaitsedi ya Bakwena ke mme Mmamojela wa Selebalo. Ke re ho lona bana beso ke a leboha ha le ntse le ntsheditse ya reng ho wena ho fihlela nako e tlang ha re teana ka tsela e tshwanang ka nako e tshwanang ko ha wa ka mehla. Ke Thapelo wa Letiti, ke Letiti la Mohale, ke Mohale wa Mokgatjhane, ke Mokgatjhane wa Pete, ke Pete wa Motlwang, ke Motlwang wa Monaheng. A reng e tshwe kgotso.